大家平安。Dawda vai tu soa kajam naman na makaitina na sulivat. Saka tu soa kajam naman aurita supui na kaino at samas imazay tua Korinto wa sangasan. Imazay tua ita sulatan imazay tua tapuru kato aro akaram pacu curapuru kato ita karam. Masanita imazay tua dosa sulatan imazay tua ita karam pacu tapuru kato unama karam. 哥林多前书1章18节到31节，2章1节到16节。Aichua tau cikal patara yujika. Nekanu pataravan aya zwa marka pasa uri-uri pa cau-cau. Lakwa kate picuran toa picuran wa cemas. Ayaya itena mapas ilinga cau-cau. Au izwa vincikan to maya tutsua cemas. Uriku uripena saiguan wa papuru-uruan cau-cau. Saku sanekaya cauan wa papuvar-warungan inaya. Ainu azwa pu uru cau-cau. Ainu azwa pu susu toa vici. Ainua zwa matsaua kilavarani katsawan. At sama sematu sinam makurunga nga aichua ikatsawan a papuvaru-varungan. Ai katsawan na tsau-tsau. Ini ka uri makaya kemelanga seman tsawan ya maju toa semas. Saka mavana zwa pinaka nekano patarvana tau cikal. A uri sipas iling tua marka na masarua cau-cau. Na yaya a peneneta puvarunga cemas. Pai ayudaya cau-cau salinga tu pacung tua cinimasan a kinudan. A hilasa cau-cau salinga tu kiranda tua cauan. Lakwa ada sitau cike-cike mavana sini paju jika a amcia di kiri situ. Aichua tau cikal semarukuya toa yudaya cau-cau. Au nekano patarvan ayaya a malianu cau-cauan. Lakwa tikiri situ kate picuran toa picuran wa cemas saka kate cauanan toa cauan wa cemas. Ayaya itena marka pinili noa cemasa cau-cau. Kumali ya yudaya cau-cau a hilasa cau-cau. Ayatoa azwa ta pinaka makurunga varung noa cemas. Ta parava setua cauan noa cau-cau. Au ada pinaka parutan noa cemas. Ta pupi suranan toa cau-cau. La vete pa enetu toa zwa ka pili-pilian mu noa cemas. Nuta pikasawanan papuvaru-varungan itanumun ini ka turuvu. Ana mapaala-alay ini ka turuvu. Ana makelakadang ini ka turuvu. Lakwa cemas uri pakisyaan papuvaru-varungan sa pili iya zwa pinaka mamakuru-kurungan ikatsawan. Uri pakisyaan papupisu-pisuran sa pili iya zwa pinaka paparu-parutan ikatsawan. Au uri penwa semasa pupisu-pisur sa pili zwa sinan nekanwa ikatsawan. Anamasam patelengan anamasan nekaanga paurida cau-cau. Toa inika sika mikemudanan i te ayau toa cemas noa kana cau-cau wanga. Lakwa pinakitewe langa mo noa cemas te Kirisitu Yesu. Au ti Kirisitu pininet noa cemas toa uri tu uri ta sika mepuvarung saka timajua sipaka nangwa danuiti noa cemas. Saka
di maju ada sika mapasa masam parawasan ada sika mapas iling saka pauli da zoa vincikan itu sisyu uri mizanu tua kinudan nua marereng inaya la betul ka si tanumun akan na temau cikar tua sini zazao kin meneman nua semas ini ka kena na ibu tua na pakai somali kai katua sika mata kayan nua papu varungan ayat tua amina patarati Yesu Kristo katua pinasayan ni maju itu jujika nua uriku si ai vivu no i taya maju akan nayakan au ka kasita numunakan na rumlakakan mi gerger-gerakan tuaku rekutan aku kai katuaku tau sikir ini kakena na ibu tua na temengelingai kiranda kemasi tua puvarungan kai mavana pisur nua tala parawasa na vavak aku sini papatsun ta numon pai saruan tua semas ula ini ka na kemasi tua sawan nua sau ula na kemasi tua pisur nua semas kuinaya lakwa no itua na kemala masaruan sau ibu akan uta tua kate sawanan turu lakwa ini ka turu nua sau ika sawan ini ka turu na za uri pasama uri maraka kisapil tosa i kasawana situ cuan aku si ai vivu mavana za sini zazao nama ka saja kate sawanan kini menem noa semas mavana pinenet noa semasa pakasanga setua inatian tua ikatsawan tua uri sipapurigu dan nuiten ai chua kini meneman noa semas nekano na kemelang itua marka kisapi tosa ikatsawan situ cuan pai no kana na kemelang kana inika sini pajujika amsi nyamaju azwa katirigua na marai saka pauli dazwa vincikan itu sisyu amaya tutsu azwa pinadire no semas tua marka na kilivak te maju sau inyana ka patsun ata matsa sau inyana ka remanda ada saringa inyana ka makinemenem itu ada warung inaya lakwa titen taparawatsa na vavak sini pakelang tanuti noa semas tua patarai cu ayatua ananmanu manga pinulatan kinelang noa tala parawatsa na vavak kumali azwa patarat semasa na makasaja arawas kelangan uta pai sau no ini ka warung ni maju no ini ka warung ni maju masjid di mazwa uri kemelang tua patarat di maju pai namanya uta no ini ka vavak noa semas neka angata no uri kemelang tua patarat semas
au sini papu warung tanuten ini ka mavan na zwa na kamashi maza I katsawan na tsawan. Mavan na zwa na kamashi toa semas vavak au mavan na urita shivara na kemelang toa patara sini pa gau-gau noa semasa mangwaan. Au pai no ivu amen toa patara aichu ini kamen na ivu toa kaya sini turu seman sawan noa sau-sau. Mavana sini turu noa tala parawasa na vavaka kai anya ivu. Sanya turui toa patara vavaka zwa marka kinizangan noa vavaka sau-sau. Lakwa azwa inika kinizang noa vavaka sau-sau. Inika kiranda toa zwa na kemasi toa vavaka turu. Aya toa nekano patarawan. Aya au inika makaya kemelang. Aya toa kamangwaan noa marka namaya tutsu. Amina tala parawatsa na vavak noata sikakayan kemelang. Au kinizang noa vavaka sau-sau. Makaya kemelang toa nanemane manga. Lakwa nekano sau-sau makaya kemelang sa papa penet madu. Namaya toa vincikani toa sisiu. Akitima azwa uri kemelang toa varung noa semas. Tima azwa kudau uri aya temuru toa semas. Inaya lakwa titen izwa sarwana sau-sau. Pinapuvarungan iten toa varung ni kirisitu. Aichu kai noa semas. Tutsoa kadam-daman sini pupatarwan tanuten你传的是什么福音？2022年12月，台湾疫情逐渐趋缓，防疫管制措施放宽。圣诞节前夕，主日学校长特别邀请师生一起到教会制作手工饼干。大人带着小孩用白色糖霜、彩色巧克力碎片点缀饼干，精心包装后，一起走到台中绿园道广场，由大小孩带着小小孩向路人分享圣诞佳音，说圣诞快乐，耶稣爱你。直信端详，饼干上有精心的画作与画作，图画是礼物，爱心跟圣诞树，文字是十字架，笑脸 joy、big、love。孩子们传的福音很简单，也很具体，就是耶稣要带来真正的和平，让人心中充满爱，以及与人分享喜乐的心。Sinaya tutswa kadam-daman ada sinupu kainwa cemas。sa tutswa sipakinemenemitanuten，回想自己传福音的经验，是传讲耶稣和他被钉十字架吗？Sinaya tanutin ada kinemenemin tutswa kadam-daman。saka latinanagamadu kinemen tuata sinupu aicha sinipakinementanutin ayakana pasamalau saka kainuli。亲爱的主耶稣，感谢你愿意为我被钉在十字架上，并死而复活。求你帮助我，不是用委婉的动听的言语来传福音，而是依靠圣灵的大能向人传讲属灵的真理。奉主名求，阿们。Mali tutswa kadam-daman nama kaitinana misaselanga sumupu ilaroy to kainwa cemas latinana sulivat tutswa taken adavan 大家平安。